Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi Gagash loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka vhele na Aya and Ayan ku ndlela kahle kwala hi ta vuya and then from there hi ta hi kha hi ya ka timhaka ta kokwani Fonyonyo na mitirho ya kahle swinene and then of course ka the same related matter na Siphiwe Tshabalala a ri kona leyi hi ta hi kha hi n'wi linka hi leswo haya na timhaka tintsanana Gagash leswi va nga ku swi ndleni kahle se hi tshova timbilu mani na mi ni hlamarini okay a hi tlangeni video clip mi voni hi n'wexe swo tala hi ta hi kha hi swi prova la let's go Gagash wena namutijahini ya wa vaviseka yeah ngapi na ka message xavile va aya xaka va aya ni xavile va aya leswi ni vona swi repiseke swimbirhi kona kuna swi swimbirhi kwa swa va aya swa tivisage xavile va it's very cheap. 10 block. 10. Shouldn't 10 block very cheap. Manu kusho chasa demina. Okay, let's go. Okay, let's go. Ay, fambi. Mapula. What the marketing? Nindera ko mga basama yo bana bami no ko na bamba. Ba fikise ku yi. Fikise ku yi bana la. Ano asuri. Ana metro ko mapi. So fana simbira. So va aya. Só dura assim, olha lá. Só de visage. Eu vou que levar ela. De mano. É baba. Já troca assim um grupo. Já troca assim um grupo. Nós vou que levar visage lá. Mas que tu am to, mas nem já o já nem tem um grupo. Vou tá sonhando. Vou que levar a visage, né? Tembe. Ya kwini. Before swo prova leswi nga kahle a swo va normal nje hi swi faka u swi faka nje just ku yenda nje hi kota ku languta ti-versace La ina leswi va la coffee swa va aya leswi na swikipa swinene swa va aya mi nga swi hlamala swimbirhi swikipa na swisangazana swimbirhi so a ku na nchumu leswi va aya a nge zi na ha promula swi swa swihlangi swa va aya i va so a ni ku xo chasa demeni ku ze ku na tichasi ta nchumu a ku ze ku na tichasi ta nchumu ni swi sechisini fana kuma ku xi le ku hi chaseleni Gagash xi le ku hi chaseleni lexi a ni ma swo hi lexi Versace na website sweswo hi nghena ka Versace hina laha as you can see visit hina laha ya ka Versace sweswo mi ni hlamara ni ku swi yiza kahle ku dyiwa mali ku sala cinci a sept kunene hayi kambe vona ku famba va na advertiser ti-Versace na afford no afford so as you can see mi ni hlamarini ya le price le as you can see ya le swo fana loko nghenisa na ti-plastic swo fana 10 block hi ngo 5 a ni swimbirhi 10,000 xiya mi ka mi xi vona mi ni hlamarini ni ku hansi xo balance ni ku hayi a swi fiki kunene na swi vona leswi nga swi sneka u gaga u sneka ma tintangu to kuma 30,000 hi toloverile ku na leswi mi kumaka hi yo tolovela mara a swi normal hi toloverile ko swilo leswi mi kumaka se hi yo tolovela so it's crazy ni hlamarini mina a ni tshembangi xi lexiwa 5,000 xi lexi no ta vona na item na yin'we ya 5,000 mina hava ho balance le Gagash a ni chavini mina I'm not going to lie ni chavini hi swo sweswo xaveni sweswi so vanhu va la ku kaneta va ku yini a xi na mali demeni swa tikomba ku mpela ku na swi ndlaku hi swo mali n'wansati a nga ta pfumela n'wansati muti wa n'wansati n'we nga pfumeli n'wansati ku xa swilo xa 5,000 for vana a nge pfumeli hi nga hlangata na ti-Lacoste na mi nga kuma ku swa durhelanyana swilo sweswiya swintangu swa koho leswa so mi ta kuma ku na swa kokanyana Lacoste na ku i brand nyana ya matimba so ni vona ku va swi tikomba ina vanhu va like even vanhu lava nga high up there va yi rhandza swinene yaleyo hi to 1.5 ne
ni vona yin'wana hala hansi nyana 1.5 ya a hi ngo 1.5 ya 1.5 as you can see ni vona yi famba ka 1.4 1.5 ya hi to i 1.5 so it's crazy 3k so i 13,000 just swiya nyana a yi ze yi hlana swikipa for admin mara I just admit a xa karhata ni ti ku swikipa leswi hi nga swi kuma na very in fact ne maybe nga swi kuma loko sechela a ni veri swi categoriziwa as birth cell kids hi swona swi nga ni leswona a ni lava ngopfu ti-infant la a ni tivi ku ni ta swi endlisa ku yini a ni nga lavanga as a cell a ni fike ni nga nghena ka sel ya mara problem hinkwaswo swa hi leswi okay leswiya a hi nghena ka kids even then ya ka 6 months to 18 hi leswiya I think I kuma swin'wana na clothing yeah and then ta ka ti-t-shirts nyana so mato ti-t-shirt ta ku famba ma 1.5 yeah so yeah hi nga gesa ku swikipa sweswiya nga ka swi famba ma 1 point something leswi gagaxa ka swi kombisa la yeah so hi leswo guys a swa gagaxa na ha voni no ka hana ni ti hi reference a swi ta ku munhu a ti durhela swilo a swi xavaku laha it's expensive swi normal but a swi normal ya hi nga swi vula ta durha ti-LV leti kha ti xavetela gagaxi le swilo swo chance swilo leswi va kha swi xavetela la misalo so yeah mana mi komba na hi site ra hala ka vana ku na hala ka vana se xi le ku namuleni dimen xi le ku namuleni swinene a ni ti ku website ya kho yi ta huma na ya huma website leyi as you can see leyi visit yeah nghene ka the website now as you can see come on let's go va ta advertise la ngoti ntango leti arrange ta fika siku rin'wana yi nga ha vi kona so you just need to enjoy yourself it's very important be yourself love yourself value yourself wa ri ku laleni gagaxi ka background la share hi le misaveni yi kha yi tshunela yeah as you have seen it's 23k so obviously ku ya haleni on ku nghenisa na ti-tax yeah so it makes sense ku hi price kuma kuma ku in general yi nga vi yi ri 23 va yi gonyanyana ku fana na ti-iphone swilo swo ro ka America ta ti-chipenyana leswi swo ka swi ndlisa xiswona kwana and stuff like that so hayi swona ni gagaxi a ni chavini hi leswo yeah then vele khe hi ta ka timhaka ta kokwani fonyonyo na timhaka ta le mbawula leyi a hi updateni ku loko a nga swi tivi ku ni le video yi kona a full video like hi khe hi covera like yeah na loko Ramaphosa a yini le like ti-video ti kona ka channel la that story la ni xi coverini la ka channel la if mi nga se vona ni ta vekela link on top comment kota ku vona and stuff like that so ya na mina no hlamala hi live video ya kokwani fonyonyo yi ri kwale hi voni ku ya ni dlaya ni kwale mbawula na yona kokwani fonyonyo manjeni man let's go la yi nga siya vanhu van'wani va nga ri na ko tlela yi nga siya vanhu van'wani va nga ri kahle na swakudya ku hava na nchumu so hi vone hi swi vona hi ku tshama hi ku kokwani Chauke as ku nga khampani leyi yi nga ku hanyeni kwala ka Gaza kumbe kwala Giyani hi vone swi fikelela kumbe swi pfumela ku hi ta nikela leswitsongo hi nga na swona hi kote ku fika hi nikelela sweswi mi swi vonaku ku nga 50 ya second swa mugayi swa 12.5 na swin'wana sweswi mi swi vonaku swi nga tala kwa hayi swi beriwa mandla kokwani fonyonyo vanhu vo tala a swi swona va na mali mara a va swi endli sweswo I'm just saying let's go ni nga fambi nexa na boss lady va nga va na rito na vona hi vana okay boss lady mi nga ku yini aka leswi va nga swi vula kokwani Chauke mi swi vonisa ku yini leswi va nga swi vula kokwani Chauke swi swa kahle i swi sasekile ku va loko kuti van'wani va wena hi khombo ku ri na wena ku tshunela hambi hi nga tlelangi swo tala mali swi tala na hi nga tala swi ta pfuna ka van'wana ya swi tele boss lady swi tele phela leswi a mu rhwalela mi lo xava swinene mo hi va khensela ve le mbawula hi khensela na vurhangeri na vufambisi bya tiko leri hinkwaro inkomu minde swo saseka xikwembu shantuku yi kha yi tsamatsama as you can see a yi nyikerini swinene kokwani fonyonyo swa durha swilo leswi a ku na ni dwezela ku swi calculate but I'm just saying
it's expensive. Yes, for sure possible nga calculate but a swi bohi. On we some men a swi bohi nkarhi wun'wana. Sorry guys, apologies. Proper. proper ne i nga va komba ku ri vakulukumba okay mone mi komba swin'wanyana swi nga kona So hi leswo a hi nga vula tani ku hayi khenseni kokwani foni yi mi tirheni swinene. Swa kala swinene leswi yi nga swi endla kokwani foni as already stated ku vanhu va mali va kona like okay a swi bohi ke but I'm just saying ku ri at least yona yi na mali la gazini la xigazini yi claim ku yi na mali and at least is also giving back to the community. Swi kahle swinene swi kahle. So hi nga vula tani ku hayi khenseni kokwani foni swa kala leswi mi nga swi endla la swa kala swinene. Enda swi le makuleni ni by the way you xave straight from Spar swi kahle na sweswi swi nota ku swi le makuleni you xave straight from Spar yi va xavela swilo swa quality a yi ri ka Spar le Giyani as you can see i ri ka Spar leyi yin'wana leya khale a ni na yi tiva mina ku ni dio maze ma hala ku yi vona ngopfu n'wini mo tiva ku yi xavele ka Spar le ni swi vonile sweswo Spar leyi le Giyani leyi kambe van'wana va ku tiva ni swi reference it's fine. Yi xave ka Spar le ka Spar Giyani wa mavoko u nga ri ku lodi ni ku ndeka endhawu ni ku ti ze ni tlhela a kule ngopfu okay ka Spar leyi yin'wana ya khale yi tivisa sweswo swa Giyani yi tiva ku i Spar leya ya khale liya the other one by ya khale vula ku yi yo sungula la of course yi nga fika yi xava kona kokwani fonyo laha swilo swa yona and stuff like that wona mhaka leyi Spar liya khale liya this one this one loko se mi kha mi huma a Giyani kahle ya vo opposite la Duma and stuff like that leyi nga yi xavaka so a khensa swinene kokwani fonyonyo a yi nga se za yi heta ku vulavula yi tlhe yi vulavula swin'wana kwala to khata there and there. hi ku tsakela ka mina ka nkarhi lowu a ndzi tsakela na loko va nga va endlela na ku loko ku mati a ma nga endliwaki ni nga ta va endlela ku ni nga ri nexe. Swi twale kahle but yi le ku kombiseni ku hayi a yi tsakela ku yi nga va endlela na bowl swi la munhu a vekele ti-headphones swi endla mi kuma ku van'wana va mi nga vekelanga ti-headphone a hi leswi yi kombisaka swilo if va hamata yi nga tsakela no va yi va ndlela a public bowl and stuff like that. Na boss lady ku twanana ka hina hi nga ta hi mi endlela na bowl loko ku a va na mati at all hi ku tsakela ka mina na ku yisa mahlweni swilo leswi nga endleka a swi khomangi kahle ku va ku i nature mara hi ku tsakela ka hina hikuva vanhu mfumo loko ku ri ku a wu kota a va fanekele va va endlela ti-R_D or loko ku ri ku va hlangana ku endla va hlamuseta ka ha ri na nkarhi hi ku ya hi hina van'wamabindzu va le Giyani a hi ta hlanganisa tinhloko hi vona ku hi endlisa ku yini hi nga va tshiki va ri so swi heleleta va ri so ene hi nga promise mavunwa hi va endlela hi ku ya hi ku tirhela vanhu swilo swi saseka swi va kahle hi nga tsaka yi kombisa swona ku hayi a swi ta saka ni ri ku va ndlela ta-R_D_P because a swi na ku mfumo in most cases ku dyiwa mali swa ti-R_D_P ku dyiwa mali a swi endliwi swilo sweswo ku na vanhu vo tala mi kuma munhu a tshama tendeni for so many years swi va swi ri wrong so mfumo na wa fika wa khawunta swona ku timali ti kona pheti mara hayi ku mali a yi kona mali yi va yi ri ko yo dyiwa you see yes sure kokwani chauke social media influencers ku va va teka xiave ka swilo swa ku fana na swona leswi swi akaka miganga yo hambanahambana ni nga va hlohletela ku ri ku ri ku me na swona switsanana leswi va nga na swona va nga tisa swi nyika ku mimisa van'wana vana a va vutisa ku va nga tsakela ku like va nga tsakela ku vula yini like in relation to the businesses and also influencers se va le kombiseni ku swi ntsanana swi va nga swona va nga swi tisa kwala leswi va nga na swona va nga swi tisa hi leswi va nga kombiseni ka swona kwala boss lady and stuff like that va nyuma hikuva vanhu va ta ku yini lava vo tshika ndlela ta vona ta ku yini switsanana leswi va ta va ta nyikela swi ta pfuna kwala na ti-influencers van'wamabindzu hikwavo laha swi twaku mbilu ya yena ya n'wi pfuxa a swi tshiki mbilu ya hi ku fositeriwa a ta ta nyika leswi a nga leswo hi nga helela hi tlheya ka Siphiwe Tshabalala naye a ri kona ri ku nyikeleni na yena and stuff like that.
okay vone mi komba swin'wanyana swi nga kona swi tele leswi nyikeriwaka ne na Siphiwe Tshabalala enyekerini Siphiwe Tshabalala timovha leyi ri dream what so let me go and show us hello Siphiwe Tshabalala okay va va kombela ku a teka a ri yexe for now then loko meya ri va ina vona brother aneva hi lava meyara wa hina na superstar ya hina Siphiwe Tshabalala na chief ya hina sisi va meyara va kwala va make sure ku tiyindlu ta huma a swona ku va le ku amukeleni ka leswi nga ku nyiketiweni ku na swin'wana ka swi vona nyana mayelana na Mapula mara a ni nga lavi swi nghena mhani lava tinyimpinyimpi ngopfu nkarhi wun'we swo fana leswi i mhaka ya CCTV but a ku nyikeriwe tiyindlu meyara ni va kona va le ku amukeleni ka swakudya it's time ku vona va phusha ku government ku nyikiwa tiyindlu rana maphosi na a tirha a va ndli swilo swi humelela hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe ha khensa Siphiwe Tshabalala na wona ku va i pushini through this company nga ka yona ku va ta nyikela na vona ndhawu hi ku swilo leswi like a swi humeleli njhe i va a swi vulavurini even then yi kota ku pfumela na khampani and stuff like that hi leswo